Groaz amañ an brasoc'h, peogwir eus skrivet eo war ar garten I kalvar. Ja. Ba kaset de bet kuit matre da San Laurens pe tu ben a gal pe oa echu amañ quoi. Ja. San Laurens de la Martyre. Ja. Andra ezo pel da halen. Ma ke pel? A la Martyre... Ah, mais Jean-Gé la Martyre, 6 une. Ah non, la Martyre. La Martyre e plougerne eo, hein. Ah Ja. ouais. Ba en ar vont ma keror e c'hellom tremen davant, hein, dreno, hein. Ja, a blamour noe a man erbian a yo aoun for bouchou Pompilio, hag an aotrouien se, o doa prenet, donc an aotrouien ken a ponse o doa prenet digant an aotrou du Châtel ie, a man erbian a yo a, e ne lear anvet, Land Verzer, is la Martyre, Land Verzer, Land Verzer. Hag en doa roet da ilis da parez tremenar a chapel vian a yoa e kichen ar maner evit ober an ilis parez. Hag da roude o deus avet brasor an ilis, an ilis neves, quoi, diwar a chapel vian. Hag eo bet anvet de Saint Laurens a Saint Stéphane, les deux martyrs. Ah oui. Saint-Étienne et Saint Laurent. Saint-Étienne, Stéphane. Penans eo marvet Sant Stéphane, Saint-Étienne, penans eo ben marvet. A rezo merzerien. Ja, Sant Stéphane de penans skouet main varnan. Ja. Lapide. Il y a maintenant un skouet d'Hervis, il avait été dilapidé avec des pierres. Hag Saint Laurens, penans eo marvet Saint Laurens. A reo a daouz diagon, David o abet, a blamour d'André. Hag e chapel evez gwelet daoun Sant Stéphane ez eus dao pe drim mean, iz bili ar e roun meil rulje war e ben, ar vein de servichet da la hanea. Hag ga Saint Laurens ez eus entam warnach er ril da versi da boz a silzik bremañ. El er mo bet la ker da zevi war an tant. Hag per chapalan ne ket per eo e vreur glauda. A beleg, la nevez a dit. Endro me chou, il est au compte d'Andut, de Mossé. Vous savez qui c'est le saint des humoristes? De Chomed Saut. Saint Laurent. On a betrata. L'amour pédo va entendre. Le Tevi, Mossé, de la Varre d'Andut. Là, vous reviennent. Changes-tu vraiment un tube, moi, au poids à Vallah? Hein? Squeeze tu ganenes. Ah, meso. Ja, c'est tu. Hag tu da houde oa bet anvet chapel ze Saint Laurent Saint-Étienne, les Saints Martyrs. Mais ya hog oa Land Verzer déjà. Ja, Land Saint Verzer zo gen. Ja. C'est un lieu de prière aussi. Ja. Vechou eo landog a land eme ket, mais bon, eo a kreda bel land benak, mer a land. An l'air maz o land evenek o chalier. Ah oui. Land On a evenek. vu un panneau. Ouais, land evenek. Vraiment, an terroir zo tamek pello, me go chal o an land evenek amaton. Hag ne nao da ez ema ie kwat evenek. Kwat tevenok ama yo nok nizo ok, nizo tusok no ki tusek. Hag butok. C'est du land korn tevenok, kwat tevenok, bord tevenok. Teven, c'est la dune. Ouais, mais matre land evenek a de Saint-Gwenole. Ah ja. Gwenole oa tin welo penaos eo. Hag tevenok, a de Saint-Gwenole ie quoi. Et amañ marval land evenek a de Saint-Gwenole. Andut amañ land evenek, peut-être land evenok. Land evenek e la var an mesra. Ja. Mais mer an anno yoal zo, kosor a revian zo eok. Ja. Vazad en oa daovreur daoug a marad. Unan oa bet en Indochine, martolot. Hag e gile oa chomet amañ da la bourrat, quoi. Setu, ina oa Antoine e gile oa if. Setu, Antoine Talek, da hanini oa bet martolot. Hag e gile Ivan Talok. Talok a Talek. Mais amañ ya i brezonek Talek a zo Talok. Talogit, ja, Talok.
Ja, en nok, Goezenok, Boezelok. Ja. Ja. Oké. Ja.